Pawon Arya Production bareng Nokia ini yang punya PSC Mania Singapura, Bunda Fatana ya, Fata sayang. Nokiti yang punya PSC Mania Jatisura, Nok Merlin juga si Due Hongkong, Nok Tari. Ayah Diki kok pengimat turunin pawon ya Jeb. Sesambate kaya dikuat duniawi saya kiamat bumi kaya ketunggun geni panas beli ibaratnya turunin pawon panas demen beli kelakon urip kaya ketunggun geni panas beli mari duit cinta beli dari siji ayahnya Diki spesial khusus kagak wong cayut ya tadi ayah Diki yang punya Jakarta Nokiti Nok Merli Nok Tari Miminya Widya Mimi Yuni sayang Mimi Yuni kesuwun Mimi Yuni Sundemen sunkangen sampai wis nama-nama ngadol sapi ngadol wedus larati cinta dibutuh spesial manik kanggo ya Diki Sune Jakarta bukti nih nyata nih dikawinin sejene demening sayangnya nyata cuma nih lambe nih batine tetap demen ayah Diki baik sesambate kaya berikuat dunia wis kaya kiamat renake wong ditinggal kami urip kaya jani ibarate turuning pawon panas demen beli kelakon urip kaya ketunggung geni panas beli mari duit cinta beli dari siji Nokia ini sing duwe Singapura ayah Diki sing duwe Jakarta Sudi mampir sayang spesial kanggo Nokiti PSC Mania Jatisura Neng Merli Neng Tari Tete Aheng Arere Bunda Rama Miminya Widya juga yang punya Taiwan Arya Production Sundemen sun kangen sampai wis nama-nama ngadol sapi ngadol wedus larati cinta dibutuh yang punya Hongkong Nok Merli Nok Tari bukti nih nyata nih dikawinin sejene demening sayangnya cuma ayah Diki baik ning bakine tetep wong sudi mampir sesambate kaya beli kuat dunia wis kaya